Tun lai chu zain le Selena Gomez in car chung chang hianin soya hlo hle maya anin car thil thlenga chiang lo riau le sha chan har tak mai hianin internet user le an fans ve ve hi ati phok lek hle ani tin request in omle to boka chu wangin ke point karon di chaw ve le ngalani ole manilo ka Selena Gomez zok hi chu the Chainsmokers frontman Drew Tegart nen khan in ngai zong angin anun soina sakhop maya an bowling dun lai le in kai chunga an chawk dun lai mu an ye wang khan in ngai zong agin an thang chuak ngala an thalak te po mu tur om nual bokani kha mase Selena Gomez zokin a single tho a Instagram story kal tlangin a ron soi thunga tin Andrew po hianin bial nu anei tia soi ni a an pani in kara chuanin in chan chatna emo music artist ve ve an ya wanga in po na le thodun tum na ba ka omlem lo tia soi zui le ni in la an thun thar don te po ani zok ma na ti in anin kar chu a zui ral le deuh ngalani ti chuanin a hnuwa One Direction member Louis tin model lar Gigi Hadid nen po follow nei ve man to Zayn Malik chuanin Selena chu Instagram lama aron follow thar vele heu moya mi in makan ki hlea a chan chu Zayn hianin mi som pariat bak a follow lova Gigi meu po a follow to lovani tin One Direction member Louis te po hi tu ma a follow lova Milar a follow manglova a chung tele a fan page tlem te bak a follow lovani chung ami follow big tiam te jinga Selena Gomez aron tel tharvia wang hianin soine uneu a hlo pha ta hle a ngai ven a hlo hle ni ti chuanin a borak vu hot le zwal tu chu Zayn mai ni lovin Zayn anu po hianin Selena chu aron follow tharve le ngal zat maya a fa pa ina follow nu de uloka le ngal ti chuanin Selena po in Zayn chu a hnuwa follow back ve a anu tak hi chu a follow back lem to lawani Instagram ma in follow ton na thil mai angin lang ma se he thil hianin internet a soi nging lo chapani page lian tak tak le site sang sang in an lo boy print na sa hle a anin date nge an thok don jok don ti sha chwa tumin an boy ngal chuk chuk angani bere ma se la thar an nei dun jok don ani ringin anin ngai zong anga thom om chu a hanre vele dewa tin Selena zokin a nuwa TikTok lama te po audio pakhat ron lip sinin mi pahan duruk em anei ri lo thule tuma han nga event deuh anei lo thu soina audio chu aron lip sina chuwangin hei a single ani ti chiana le Zayn emo ama the Chainsmokers an frontman Drew Tegart nena anin kar borak vel kha ron beng daya tum ni na angin alanga chuwangin Selena hianin atua te ma hi ade lem lo ti aron soitum na ani an ring ani Zayn nen anin kara hianin in chan chat na emo thodun tum na bag om lovani an ring Masele tu nai de luka thu thar aron omle ta mi ngai ven po an hlole phani chu Zayn le Selena te in case lai mu ani a anin date nge ye ti tho mani a tin Selena le Zayn te in ngai zong angaron soi ma saber tu hi milar te chanchin chuya puang zar chin tu People magazine laman ni a hemi te hianin Selena le Zayn in kar hi anon chop chhuak ma saberani tin as weekly lampo in bo zui ve ngal fatin Zayn le Selena te in kar chung chang chu chiang zo ka sha theidan toran zong na se hle a chuan TikTok lama Zayn le Selena te pahnih mudun tu tia in soi chuanin as weekly te a shildan chuanin Zayn le Selena te chu ni somni pathum zandar som le san vevel khan New York City a Soho a dinner an kil duna thomno lum lampang ve ve in Berlin an chan te dang mu turan om lo ve ve a chuwangin an pahnih chaw hian an chuak duna ni ti a chiang ani ti na soya tin mita mutu tia in so in People magazine le as weekly te a shildan chuanin Zayn le Selena te chu thil ei du na ti dun satlia ani lovin kutte anin chel saka anin kiss ngei bokani ti na soya anom dun dana changchon anin date ngei ani ti a chiang hle ti in source chuan a soyani ina soizel dan chuanin dora changchon an bangin an chuak dun le boka Zayn chuan Selena Gomez handbag chu a khai sakarenga an pahnin anin kaya an kal dun ani an ti a tin an thla po an lo lak ruk sak nge ani oma Masih nung lama chang chaw ania wangin an mela lang lo thunga a fia lem lo bokani chung thalak ta chu internet lama thedar ani to boka tin chu mizana chuanin fans shen khatin Zayn Malik chu an lo hmu ani oma tha an lo lak pui nge bokani chu mi chumpo chuanin me chi handbag chu alo keng tak tak boka Selena nen anin hmu zan tia an soinen khan ania in ang cha bokani tin Zayn Malik kan me chebek aken ang cha hi Selena Gomez hianin alo chwa pui ve chin to boka alo ak chwa ve chin to boka chung te po chu media lamin an hai chhuak rang hle ani
tin zain le Selena te pahnih chung chang hi entertainment tonight lampo in an lo ti chuak to hi news lampo hianin an lo soin an lo bai pui ve na se em maya chu wangin an pahnih in kar hi chu mi nga event a hlo hle ti shiata mase Selena le zain te lamachang hi chuanin eng thuma thu chiang hi shat toral om lova an chan te ve po hi an langoi the hle ani chu wangin an in kar hi chu soi chian the alani lo Tian pe chet khatin an taran dan phei chuanin zain le Selena ti in kar chung chang ron lar hlua hi zaina bial ne hlui ji po in lo shadiam to a poi tin na nei lova aril ruana lova boka tin an move on ve ve to wangin zain chu hlim se adu pera chu wangin tu mei chia po lo ni pui se zaina hlim pho chuanin ama lama chang chuan boy na om ngai don lova zain du thlan na ni alo soi boy chan tur anei lo ti chu ji ngai dan ani ti te po aron soi bokani Gigi hianin chu tiang chu alo soi tak takem ti ero hriat chian ani chuang lo thung ani Jane Malik le Selena Gomez te hianin tun ma chang to in thom hi an lo nei dun ve zeu zeu to a Jane Malik ron lar tir a chang to khanin mitam taken Selena Gomez nen hianin in me an lo ti em china in ngai zong se ti in du thuan lo sam ve chin an ko bel mingatan Zelena ti te pon lo phwa diam to boka Masya khati live kha chuanin zen hi bial nu nei ani a X Factor a atel pui Little Mix member Perry Edwards nen khan anin zui meka in Selena Gomez po Justin Bieber nena on and off live kha ni a Masya interviewers si hianin fans te sha chak zong le sha du zong hi zona an siam thiam riau zela kumsang ni som pathum vel khanin Selena Gomez chu interviewer pakhatin One Direction member zinga tunge adu ber ti azota Selena chuanin zeina thlangani in kumsang ni som paruk dai to khanin Selena Gomez bial pahlui Justin Bieber po in Selena le Zayn te pani in kar chung chang chu public takin Instagram comment section lama aron sei chuak to boka Zayn le Selena te in kara enga model lo om ve to angarin thei tur zongin Justin Bieber nge po in aron soi ve to ani kumsang ni som paruk khanin Justin Bieber chuani na Instagram lama Selena Gomez akop na nu ti an soilar Sophie Richie ne na an khalak chu ron posin comment section lama ama fencing ei lungoi lo chuanin an haw na sa hle a cheater ti in Justin Bieber laka an lungoi lo zia le abial nu thar Sophie Richie chu an du pui lo zia comment section lama an tlang aw pui na sa hlom hle ni chu Justin Bieber po hianin a mu mai lova a sheboka a thinarim ve a fans chu howlet ve in a Instagram chu a private ri don ti aron soya ye chuanin Selena chuanin Justin Bieber fans chu ron chan ve in an thlawanga ron hausak ve a comment section lama chuanin ron comment ve hlol maya ti chuanin JB nen chuanin in chang de usak sakin somichum chuanin Justin chuanin One Direction member Zayn ming chu aron lam chuak ta ni ke hian ka kop chemo nang le Zayn te chung chang kha kalo thengil pal ti in ron soi ta phung maya chu ta chang phei chuanin Zayn le Selena te hi soi zo man hlo le zuala page chan khat chuanin Selena Gomez hi Zayn X ti te po in an lo chua hialani public takin an ni pani in ngai zong angin vai khat ma an la lova masya an ngai zong te nena anin car boy lai le anin chen lai velin in chian le in mel shat sakla lo de lakin anin kara thil thleng te po alo om zoi ve man to ani an rin pha ani engpo chu ni se sei to angin Zayn le Selena te hianin en ma anon la soi chiang ve lova tin an chan te lam po hi an langoi thei hle a chu bangin mi ta mutu do soi le soi lo a ala in ngadri ani bere tin mi tam tak chuanin Selena le Zayn te in kar chung changa hianin ngai dan shanan lo nei ve boka in ngai zona lam ni lovin kolap to te po an ni jok ma na an ti ani anin ngai zona lo ring lem lo ma se Zayn le Selena te hi in kop se du tu hi an lo tam ve a chu wangin heng ho hianin an soi phur ve ma ani an soi over ve mai ni an ti Zayn zokin Instagram lama ron follow chia awang khanin in ngai zong se tia lo du ve chin tu mana chang towa lo du ve chin tu te kha anon phur ta hluaya chu wangin thuleng wa be hi anon the lar vel mai ni e an lo ti ve bokani nang ni ngai ve dan le loi ngai zong se in ti ve in ngai zong se hlim dun ve tak tak to se in ti ve nge ni ya anin de thi in ring lem lo zok in me lo in ti zok comment section lama te ngai dan te lo ta ve le don nya